Trebao se ući onu kuću, ima pamet. Gdje? Daj, vatr. Cijelac. Nije. Broli. Ne mogu ga ja spojiti, imam dva rafala, jebog ga. Da ćemo mi desnoći, vamo s tenkom nešto sve. Svi? Tenkovi su gore skroz bili. Pogledaj, jesi zatvorili šta? Aj, kočić. Evo ga, samo. Ovo je malo. Češliju. A? Ovo sam zarobio 84-ku na voćnjaku. Od četnika? Od četnika. Tenkovi su išli prvi, ja sam za njima i upao sam u tranše i 84-ku sam zarobio. Također, sve je ovo zarobljeno od četnika. Pokaži šta je to? Puške 84-ke, pamovi, sve smo odvukli. Rasturili smo i ćao. Koliko su mi pomjerili naprijed, znaš li možda? Njihovi, 100 metara od njihovih trišeja. Dar mar su im napravili, nemamo šta pričati više. Vrati ovo. Budite pozdravljeni! Dole je. Evo ovo je voćnjak. Probili smo četničke linije, brzo. Evo ovo su im ovdje prve linije. Ovo je dole turbe. Sad imamo pogled jedan fin na turbe. Četnici su brzo pobjegli. Nismo imali gubitaka. Nismo, hvala Bogu, imali gubitaka. To je sve. Evo vidi se i samo šta je se uzelo. Evo ovo smo.